Mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu kagari ka Mbyo habereye biteye ubwoba byashenguye imitima ya benshi. Ibyahabereye byaresheje abanyarwanda benshi cyane, abandi bifata ku munwa, abandi bararira, abandi barahamuka. Abagabo 12 bataburuye inka yipfishije yashyinguwe na veterineri, barayitaburura barayirya. Mu kuyirya rero babiri bitabye Imana bari kuva amaraso mu mazuru ndetse no mu kanwa. Ahantu hose hari imyenge ku mubiri wabo harimo hava amaraso, ndetse aho abandi basanga 10 barembeye mu bitaro. Kugeza amaginganga bari kwitabwaho n'abaganga b'inzobere bazira kurya inka veterineri yashyinguwe ku mugaragaro izuba riva, ndetse hifashishije n'inzego z'ubuzima kugira ngo hatazagira uwandura mu gushyingura iyi nka. Byarangiye rero bano bagabo baje iyi nka barayitaburura, barayicukura, barayirya. Mu kuyirya rero dore bagiye bapfa bigiye bikurikiranye. Abaturage bavuga yuko iyi nka yashyinguwe na veterineri akavuga yuko iyi nka yabuze indwara arwaye, kubera ko ngo iyi nka yaripfishije, kandi nayo ngo iyi nka yapfuye irimo irava amaraso mu mazuru no mu kanwa. None n'abapfuye nabo bari kuva amaraso mu mazuru no mu kanwa. Bivuze ngo iyi nka veterineri yarayipimye abura ikirwaye. Veterineri afata umwanzuro wo kuyishyingura kugira ngo hatazagira umuntu yirya. Mu kuyishyingura veterineri yaje kuyishyingura hifashishijwe abaganga b'inzobere bambaye masike kugira ngo amaraso atabatarukira. Bityo rero bituma iyi nka veterineri ayishyingura nta muntu n'umwe uyiriye. Abagabo rero baza kwiteranyiriza hamwe baravuga ati ni gute veterineri ashyingura inka ihagaze miliyoni 2 n'amafaranga 500, kubera iki inka tutayitaburura ngo tuyirye? Nibwo bataburuye iyi nka barayirya. Barangije kuyirya rero nuko nguko babiri bahise bitaba Imana, abandi 5 bari kwa muganga, abandi nta kintu baraba. Iyi nka yapfuye ku itariki zisanga 23, bayitaburura ku itariki zisanga 25. Uno munsi ku itariki 26 rero nibwo abo babiri bitabye Imana. Byagaragaye yuko bari kuva bapfuye bava amaraso mu kanwa no mu mazuru. Abaturage babonye bino bavuga yuko bano bagabo bataburuye inka, bamwe barinze n'abanyerondo baza kugira ngo batataburura inka bagakubitwa. Inka birangira rero bayitaburuye. Abatarajya mu bitaro nabo bafite ubwoba, bahise bihutira kwa muganga kugira ngo barebe nimba batanduye birwara nk'ibi ngibi by'inka zandura, bakita bitaba Imana ngo barebe nimba nta mavirusi. Abari kwa muganga bari kwitabwaho neza n'abaganga b'inzobere. Imiryango yabo iri mu gahinda n'amarira, bavuga yuko bo izi nyama nubwo zazanwe bo batigeze baziryaho n'abana babo. Bano bagabo aribo bazitetse bakazirya bonyine, kubera ko gushyingura iyi nka hari habanje gukorwa inama. Bavuga yuko nta muntu n'umwe wemerewe gucukura ino nka ngo ayirye, kubera ko iyi nka ntago bamenye icyo yazize, ushobora kuba ifite ibirwara. Ariyo mpamvu rero bayishyinguye kugira ngo hatagira umuntu uyirya. Imiryango yabo yanze kurya kwa zino nyama, ariko bano bagabo ngo izi nyama baraziriye. Maginganga rero harimo ngo n'imiryango yagiye irya zino nyama, ariko ngo bamwe nta kintu baraba. Ariko kugeza amaginganga bose birunze ku bitaro, niho bari ku bitaro kugira ngo hakorerwe isuzumwa. Ku buryo butuvugana ibitaro biherereye mu karere ka Bugesera aho biri hose byuzuye abarwayi, hose harimo abantu abisuzumisha. Bivuze ngo urumva ko imiryango y'abantu 15 ni nyinshi, ni benshi my friend. Harimo abaziriye, harimo n'abataziriye. Bivuze ngo rero ibitaro biruzuye, kandi ikindi ngo iyi nka bari babujije kuyirya. Bivuze ngo bazize inda yabo kuba barataburuye iyi nka bakayirya. Banyarwandakazi muri kudukurikirana, murumva bano bantu atari bo bizize. Veterineri yashyinguye inka avuga yuko nta muntu wemeye kuyirya, bo baraza barayitaburura barayirya, barangije bamwe barapfa. Urumva yuko nibo bizize. Bivuze ngo urupfu nibo barwikururiye. Ni mu karere ka Bugesera, ni mu murenge wa Mayange, ni mu kagari ka Mbyo niho byabereye. Mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu habereye ibiteye ubwoba byarejeje abanyarwanda benshi cyane. Abagabo 5 ubwo bajyaga gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko, 3 baguriye n'ikirombe, umwe haburira n'ubuzima, abandi barahaguruka barirukanka. Nibwo imodoka ishinzwe gukora paturuye y'irondo yahageraga isanga kwa kino kirombe harimo amatoroshi ari kumurika bashaka gutaburura ngo baguye mu kirombe. Mu kwagera bacukuraga amabuye y'agaciro n'ibirukase, bavuga yuko iki kirombe kigwiriye umuntu. Ako kanya imodoka ikora irondo ry'umwuga isanzwe izunguruka ikora paturuye ihita ihamagaza inzego za
za polisi. Inzego za polisi ako kanya zese zishaka ahantu hari imashini iraza irataburura uyu ngo bamukuramo yarangije kwitaba Imana. Nibwo rero abantu bahagaze bafashwe kugeza amaginganga bataye muri yombi bakurikiranwe cyo gucukura amabuye mu buryo butemewe n'amategeko mu kirombe cyahagaritswe na leta, aho rwiyemezamirimo bagifunze avuga yuko rwiyemezamirimo yabuze ibikoresho ubwo bacukuraga nta bikoresho bihagije na asirasi nta bwishingizi bari bafite, bituma kino kirombe bagihagarika by'agateganyo kugira ngo rwiyemezamirimo ashake ibikoresho kugira ngo abazajya bapfira mwino manuka, kugira ngo abantu bazajya bapfira mwa kino kirombe bahabwe impozamarira, abavunikiyemo bavuzwe, abagiriyemo ikibazo bavuzwe. Rwiyemezamirimo rero aza kugenda gutyo kino kirombe ntiyakigarukamo, abaturage bakajya bitwikira amajoro bakaza gucukura amabuye mu buryo butemewe n'amategeko. Uno munsi rero ho byabaye karundura birangira kino kirombe kibagwiriye bitaba Imana. Ikirombe cyabagwiriye ejo ku itariki 25, ariko ku itariki 26 nibwo uyu nguyu waguye mu kirombe yaje akurwamo yitabye Imana. Ako kanya imodoka ya polisi ishinzwe gutwara imirambo niyo yahise iza kumutwara imukura hano aho yari yitabiye Imana. Abandi bajyanye batabwa muri yombi, basaba abaturage kutajya mu kirombe gucukura amabuye y'agaciro kubera ko biteza impanuka, ndetse bavuga yuko nk'uku abangaba bagiye mu kirombe biba bitumye bahasiga ubuzima. Bityo rero abaturage bagiye batangira amakuru ku gihe, kandi kino kirombe bagiye kwita bagishyiraho inzego z'umutekano ubwo polisi izajya hakorera paturuyi. Kugeza amaginganga rero iki kirombe cyahagaritswe by'agateganyo kubera ko rwiyemezamirimo byari byamunaniye kuba yashaka ibikoresho by'abagicukuramo agashaka n'ubwishingizi bwabo. Nguko rero nuko byagenze, ni mu karere ka Kamonyi, ni mu murenge wa Kayumbu. Byarangiye rero bano bagabo bandi batawe muri yombi, babiri no bari basigaye kugira ngo bavuge ko uno yaguye mu kirombe, abandi bari birukasa. Bivuze ngo rero bano babiri no batawe muri yombi bakurikiranwe cyo gucukura amabuye mu buryo butemewe n'amategeko. Reka amakuru yacu tuyakomereze hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo, ahabereye amahano ibyateye ubwoba bikariza abaturage bigashengura imitima ya benshi. Nuko nguko byagenze, umugabo yaje gupfa batazi icyo azize. Umugabo rero bamusanze munsi w'umukingo yitabye Imana, nta wamukubise, nta gikomere na kimwe afite, ariko bamusanze yapfuye yegamye ku mukingo. Bivuze ngo umuntu wamwishe yamuneze paka haburiye ubuzima, amwegeka ku mukingo kugira ngo ayobye inzego ziperereza. Ishami ry'ubugenzacyaha bubwo ryahageraga ryasanze umugabo yarangije kwitaba Imana, itamagarwa imodoka ya polisi ishinzwe gutwara umurambo, bahita bawujyana mu bitaro bya Kacyiru kugira ngo ukorerwe isuzumwa bamenye icyawishe. Magingangaya rero RIB yatangiye gukora iperereza kugira ngo hamenyekane uwishe nyakwigendera. Imyirondoro ye itaramenyekana, ahaturuka ntiharamenyekana kuko abaturage benshi basanze batamuzi mwa kano gace. Bivuze ngo ashobora kuba yiciwe ahandi, abamwishe bakamuzana no kugira ngo bayobye inzego ziperereza. RIB yasobanuye yuko abaturage bakomeze batanga amakuru kugira ngo hamenyekane uwamwishe, afatwe, atabwe muri yombi, ariko RIB ivuga yuko iperereza rigikomeze, uwamwishe ari buze gufatwa agatabwa muri yombi. Yishwe urupfu rubi cyane, niba umuntu yishwe anizwe, cyangwa ushobora gusanga bamuhaye uburozi agapfa, bakaza bakamwegeka hano bakamushyira n'ingofero mu maso kugira ngo bigaragare nk'aho ari umuntu uhagaze ahantu arimo amedita cyangwa arimo anywa gafege, ahagaze ahantu yari ahagaze munsi w'umukingo yegamye. Bivuze ngo urumva yuko yari yegamye neza cyane, bamufashe baramwegamisha, bamwambika n'inkweto, barangije barigendera. Bivuze ngo rero kugeza mu gihe RIB yatangiye gukora iperereza kugira ngo bamenyekane, batabwe muri yombi abakoze bino, kuko icyaha bakoze ni icyaha cy'indengakamere, icyaha cyo kwica umuntu ugasibanganya n'ibimenyetso. My friend, maginganga ntibaramenyekana, ariko abamwishe ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryakora iperereza, nyine nibamenyekana ishami ry'ubugenzacyaha RIB riraza kubitangaza, natwe tubimenye tubibabwire. Ni mu karere ka Gasabo, ni mu murenge wa Rusororo. Ubwo abaturage batanze amakuru bamubonye bwa mbere, bari bagiye mu isoko rya Murindi nk'uko bisanzwe, bagiye guhahira ku isoko rya Murindi, babona ikintu cyegamye munsi w'umukingo, baravuga ati ko umuntu habari zako. Bagiye basanga ni umuntu wegamye, bamukoza ahita yikubita hasi. Abaturage bakihagera, inzego z'ubuyobozi ziraza, barebye basanga uyu muntu nta maraso na makeya amuriho, bigaragara yuko bamunize, barangiza kumuniga bakamwegeka hano ku mukingo kugira ngo
bayobye inzego z'iperereza. Nuko byagenze rero, nuko uyu mugabo yaje gupfa urupfu rutunguranye, imyirondoro ye ntiramenyekana, n'aho aturuka ntiharamenyekana, ariko yajyanwe ku bitaro bya Kacyiru. Ubugenzacyaha buracyakomeje gushakisha imyirondoro ye, niboneka ndaza kubabwira. Amakuru nakagaruka, ni bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora umunsi ku munsi, amakuru ya buri munsi, ibiganiro bya buri munsi tubagezaho. Imana ibarinde, Imana ibahereze ubuzima buzira umuze. Nitwaga Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze ibandindire, Imana ibandebere icyoroshye aho muri kujya mu kazi kagiye gatandukanye. Imana ibarinde kandi muhahe muronke, mubone amafaranga, mutunge imiryango yanyu. Cyane cyane mwe mwakoze subscribe, namwe mutakoze subscribe, mbifurize umunsi mwiza. Imana ikomeze ibandindire, Imana ibane namwe, Nyagasani ahorane namwe. Ndabakunda cyane.